Hasyn sa ha bedraste. Hasyn ik abrich mark bug gydys gan y choersnoch iddyn rwy leis y choersnoch. Agus sé bafist gyda parst gan y sgol y teip y fawn. Agus ha addefnyn sgolyd idd ygol sies gymwr haddys yn y blion hyn. Leis y sien fa mac bug y da hwgolach rafwr gaif. Agus sgeti chat togolach yn agorys dryniad sgol snog. Mianach uur in het stijl kan je as agus hat tolletje geleerd aan die heen agus bij tokelach zo vallen van oorschen agus va kweetje nog kweetje va gorje zo'n daadje lekker sies gewaar ik niet agus heel sinje wel ha jachtrie zijn agus siach havelug agus rutiken janne je agus han ik zijn krein kaldag as halen de scholen uneige uchyn nang bliana. Ha voor kiet agus sé adaf go mamóra senne son na cearníonn seo gispet agus bhíon in na planigin a seo son cúdascan na tógalach seo agus gúntich a chola duine I bheit láhead a naiche sin goráit a seán tógalach a haflag agus rutigin na gana dhé agus mar sin iad a naiche sin háisich an túras acinne i naiche sin agus ha nang bliana a gáil seachad. Har sin seo háist. Smaat dan je ze bielen ken ik alles aan. Lekker weggingen ach Hasyn je de tokelach chanach van Lene Haid, le chagoyers nog. Ha por studie het cool goeschen. She carnes de honden kutjach. Ik niet de show. Agus hasyn is blianich nog geschachet wie hasyn de wiskettige tokelach hij maken bij jenne vanarst asuur. Ach wasyn je gebedien je gersted. Ha garosnik jullie kebege vadag kan dra uur. Agus hasyn je de tor gaan die gaan het doen, original features, maar gaan het doen goemal. Agus ha, sin je toch eens sin je job maken jaren jenne je. Agus hij nest voskeltje, gaan goede dingen, ha bu karne zaken jou, aatje pik trang, ieder roei couture let doen, je ha koop het kaseur halloch, ha loon direct taken, ha zomer zo aken, maar ha dingen kiori Calsabi a chumala seo, agus ha cúteach seomar cynne bhecin, seomar rútbic na sluga, agus ha comineachtaí seo. Ha rútbicin uamsach sáirite mi dheoin I bhí tarstúine isteach seo, I bheit seo ag únam. Fionnús toch nach ráta seo ón bheit as a scóil a tain, agus he mac a buga beochaig am gaibh I bheit stoch a sáirite, I bheit dyddif, I bheit éivein, agus is cúteach fionni bheit teachis go seo. Ha te de vitchin isteach agus ha shen ma cúteach. So normally, I think we just gravitate towards this being like the front because of the fireplace. Yeah. Shen Jeff agus he kopet de voyen faith mission. Mis minich wel dat chimichal alapa is fat le tent mission a hachkids biat an aartichen kan shachkin na kolatiak agus hat kojaltje de shinjaklish agus bí iad de cúmal cynnyfin, agus fat a seo is stawreg, agus hat an eiste tíleg, seán diadhiachgan i chud seachat a seo as a togalach seo ag a hab. Mar hiú an na scíd eile nach sa bí eile, fad bhfuil creitimh ag mac a bug mian, coirsnoch, mar hiú hadis in na blianachin ha barach sparach duine stoch a glósa isteach, an tuh mwy agus chané sin a seorse d'Òib a hachke, chané sin a seorse creitimh a hachke, ha rút stoch galwacachug an na dói ach ha misminiach a gil sin feed an na tor jiffer rúten chanéle hab cealtje di geoclas sa bí agus va facal a doris Gymach yma ffosgyltio, dy gynnu sy'n bi, fo ywclwys sy'n bi. Agus gyda'r get nach bytw, cealtio dy ywclwys sy'n bi idydd, ti'n ysdiach y doris, agus ti'n chwn yn tachysdys a hagofi achge. Chan i'n gylcwys yn y ddarach, chan nile yn eist, chan an y fain mi yw'n diolch noch gwg mat yn y sabit, chan yn terman no do mach gwn y chan i faich yn y sabit, ha cwysyn. Ha rwt ydd ffas, Caran farsing agus he cwyd ffalte dyn yn y diffyr doen ha urym as a choersnoch sean bear na hiaclwys agus ahtje yn hiaclwys set as a choersnoch can chachwyddig sy'n eidd tachystas yn y sio o'i hiedyn sy'n o'i yn y cynnef agus sediach rwt a sy'n ha eidd y fi mac a bwg na hesef chan y dŵ fat flian sy'n cwtmach chanin dy gynnu.